Haya, kwa jina ni Marjorie Liviza, tuko Nyandarua County, mimi mwalimu wa GSS hapa. Nataka kumuongelesha Nancy Mashara na Ezekiel Machogu. Mlituandika hapo mkutuajiri. Tumepewa certificate ya TSC pale. Koti ikasema kwamba tufanye nini tuajiriwe. Lakini wamenyamaza kabisa. Mbona wasitaki kutuajiri pale? Wanapeana barua kule kwenye matanga kwa nini? Sisi sio walimu. Sisi sio walimu. Tumeenda attachment, mnataka tuende internship for 2 years. 2 years na 17,000. Si wenyewe tunafanya kazi sana. Mimi mwenyewe binafsi nafunza 36 lessons. 36 lessons na 17,000 nita survive aje? Kule nyumbani mimi mwenyewe ni backbone ya family. Watu wanajua kwamba nimeajiriwa kule. Kwa hivyo spend pesa mingi campus sana. Mzazi aliuza shamba na ng'ombe. Kule nyumbani hata siwezi rudi, sina pa kulala mimi mwenzangu, sina pa kulala kabisa. Kwa hivyo Ezekiel Machogu na Mashara mkitusikia pale, matakwa yetu ya GSS kama Nyandarua County mtusikize pale. Hatucheki, haturudi darasani, Shakahola ina mateso sana. Haturudi Shakahola kabisa. Shakahola turudi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Emma Muthoni wa Jiru. Na niĩ ndĩ mwarimu na kuga atĩ to ndĩrandĩkirwo ro rĩu ndĩ very young, aca ndirĩ mũnini. Ndarĩkire cukuru tene, actually ngoretwo ngĩhacwo kuma 2010 nginya thaa ici, 2010 December nginya thaa ici ndirĩ ndegũrĩra ona mũithikiri. Tarora nĩkĩ kĩratũma mũtũme tũrĩe thĩna atĩ ona kĩratũ gĩa gũthiĩ wĩra ndirĩ, ona ngoro mũtingĩndĩhĩra nduthi-rĩ kana mũtingĩndĩhĩra ngari gũthiĩ wĩra. Thomithagio cukuru ĩtagwo wa Gatabuthi na thiaga 4.5 kilometers to the school and 4.5 kilometers back. Hũthagĩra ithaa igima ngatigara kana gakwa ka mĩaka 2 kanini gekarwaru ngatigĩra mũndũ. O hĩndĩ ndakinya cukuru ngahũrĩrwo coka ona mbia cia gũthiĩ nduthi, kuona nduthi njengeri mwana wakwa thibitarĩ ndingĩona. Mwana wakwa ararĩ haha thibitarĩ haha orokaraũ oro rĩu ona mweri ti mũthiru nginya ngĩthi kuga ndikwenda wĩra tondũ rĩrĩ ndarĩ ofici-inĩ kuga ndikwenda wĩra nĩ mwana ngũte kana nĩ wĩra ona kaba ingĩgĩte wĩra no tondũ ndĩ mũthomu. I got a lot of A's from my primary level. Theri mũcoke mũrandĩha 17,000 na nĩcio irarĩhwo house allowance ya mũndũ ũngĩ. Compensate me ona ndaga kũgũra mũithikiri, ona ndaga kũgũra mũithikiri ndegũrĩre kĩratũ ona mwaga kũngũrĩra nduthi mũngũrĩre kĩratũ tondũ ndigũtiga wĩra. Niĩ ndĩrenda mũcara kana ndaga twana twakwa TSC tũrĩage kuo ngĩikarage gũkũ ũguo. Leo hii tumekutana hapa kama walimu wa JSS. Shida yetu kuu ni kwamba mahakama imeamua kwamba kazi tuajiriwe under permanent and pensionable. Kisha ikaamua kwamba we have to be compensated kwa kazi ambayo tumekuwa tukifanya huko. Mateso ni mengi ambayo tunapitia kule. Kwa hakika walimu wana njaa, walimu wanalia. Mahitaji ya kimsingi hatuwezi tukajimudu. Sana maana ni kwamba fedha ambazo tunazipokea hizo ni ada tu ya kulipia shule. Unapata tu umepeleka mtoto shule, pesa imekwisha. Kilio chetu tunataka kifikie rais kwamba sisi tunataka ajira na ajira ya kudumu. Hii hali ya kuwa under internship, koti imeamua ikasema kwamba it is illegal. Let us be employed under. Haya, kwa jina ni Marjorie Liviza, tuko Nyandarua County, mimi mwalimu wa GSS hapa. Nataka kumuongelesha Nancy Mashara na Ezekiel Machogu. Mlituandika hapo mkutuajiri. Tumepewa certificate ya TSC pale. Koti ikasema kwamba tufanye nini tuajiriwe. Lakini wamenyamaza kabisa. Mbona wasitaki kutuajiri pale? Wanapeana barua kule kwenye matanga kwa nini? Sisi sio walimu. Sisi sio walimu. Tumeenda attachment, mnataka tuende internship for 2 years. 2 years na 17,000. Si wenyewe tunafanya kazi sana. Mimi mwenyewe binafsi nafunza 36 lessons. 36 lessons na 17,000 nita survive aje? Kule nyumbani mimi mwenyewe ni backbone ya family. Watu wanajua kwamba nimeajiriwa kule. Kwa hivyo spend pesa mingi campus sana. Mzazi aliuza shamba na ng'ombe. Kule nyumbani hata siwezi rudi, sina pa kulala mimi mwenzangu, sina pa kulala kabisa. Kwa hivyo Ezekiel Machogu na Mashara mkitusikia pale, matakwa yetu ya GSS kama Nyandarua County mtusikize pale. Hatucheki, haturudi darasani, Shakahola ina mateso sana. Haturudi Shakahola kabisa. Shakahola turudi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Emma Muthoni wa Jiru. Na niĩ ndĩ mwarimu na kuga atĩ to ndĩrandĩkirwo ro rĩu ndĩ very young, aca ndirĩ mũnini. Ndarĩkire cukuru tene, actually ngoretwo ngĩhacwo kuma
2010 nginya thaa ici 2010 December nginya thaa ici ndire ndegorera ona muithikiri tarora niki kiratuma mutume turie thina ati ona kirato gia guthi wira ndire ona ngoro mutingindehera nduthire kana mutingindehera ngari guthi wira thomira gicukuru etagwo wa Gatabuthi na thiaga 4.5 kilometers to the school and 4.5 kilometers back huthagira ithaa igima ngatigara kana gakwa ka miaka iri kanini gekarwaru ngatigira mundu o hindi ndakinya cukuru ngahurirwo coka ona mbia cia guthi nduthi kuona nduthi jengeri mwana wakwa thibitari ndingiona mwana wakwa arari haha thibitari haha orokarau ororeu ona mweri ti muthiru nginya ngithi kuga ndikwenda wira tondu riri ndari ofici-ini kuga ndikwenda wira ni mwana ngutekana ni wira ona kaba ingite wira no tondu ndi muthomu I got a lot of A's from my primary level theri mucoke murandiha 17,000 na nicio irarihwo house allowance ya mundu ungi compensate me ona ndaga kugura muithikiri ona ndaga kugura muithikiri ndegorere kirato ona mwaga kugurira nduthi mongorere kirato tondu ndigutiga wira nie ndirenda mucara kana ndatwana twakwa TSC turiage kuo ngeikarage guku uguo.